Imyaka nk'icumi ishize umuziki mu Rwanda warahindutse cyane, wavuye ku rwego rwo kwidagadura gusa ahubwo wageze ku rwego rw'ubucuruzi kandi bwinjiza amafaranga menshi. Kugeza kuri ubu umuraperi w'umunyamerika Jay-Z niwe ufite umutungo ufite agaciro kanini kurusha abandi hano ku isi, aho barirwa agaciro kasaga miliyari 2 na miliyoni 800 z'amadolari. Kuri uyu munsi abahanzi ntibakiri abaririmbyi gusa ahubwo ni abashoramari bakomeye ndetse n'abubatsi b'ubwami bwabo. Ariko na n'ubu haracyari ikibazo kimwe: ese ninde w'umuhanzi nyarwanda ukize kurusha abandi? Ese ni The Ben ufite izina rikomeye ku rwego mpuzamahanga? Ese ni Meddy wigeze kuyoboraho chart mpuzamahanga? Ese ni Bruce Melody uri mu bahanzi bakora cyane kandi bagira hit idasanzwe? Cyangwa se undi muhanzi runaka uwo ari we wese uri gutekereza muri aka kanya? Ariko ukuri ni uko abahanzi benshi muri rusange ntibatangaza imitungo yabo, nta mibare ya nyayo ishyirwa hanze. Ibyo bigatuma kumenya uwa mbere biba ikibazo gikomeye cyane. Ariko nubwo bimeze gutyo, hari ibimenyetso bidufasha kwegera ukuri. Twifashishije imbuga nka Social Blade tubasha kubona amafaranga binjiza kuri social media na platform zabo, ndetse n'ibindi binyamakuru byo mu Rwanda bitanga amakuru ku bitaramo n'amasezerano y'ubucuruzi. Ibi byose iyo tubishyize hamwe biduha ishusho yegera ukuri. Nibwo dukora urutonde rushingiye ku bushakashatsi, si ku bitekerezo gusa. Muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe abahanzi 10 bafite amafaranga menshi kurusha abandi mu Rwanda, hashingiye ku bikorwa byabo n'uko binjiza amafaranga yabo. Murakaza neza kuri Panda Media, ariko nimba ari ubwa mbere ugeze kuri channel yacu, ndagusaba gukanda subscribe. Natinze mu byo kubicisha amatsiko rero, ni mu nyemerere mbageze ku mwanya wa 10. Aho ku mwanya wa 10 turasanga Christopher Muneza. Christopher Muneza akaba ari mu bahanzi babaye ibyamamare bakiri bato, dore ko yabaye icyamamare akiri no ku ntebe y'ishuri. Christopher Muneza yavutse ku itariki 30 Mutarama mu 1994, kugeza kuri ubu akaba afite imyaka 32 y'amavuko. Mu mwaka wa 2009 kandi Christopher Muneza yatsinze amarushanwa yategurwaga na Kina Music. Mu mwaka wa 2017 nibwo Christopher Muneza yitabiriye irushanwa rya Primus Guma Guma Superstar, akaba yarageze no ku mwanya wa 2. Kugeza kuri ubu Christopher Muneza afite umutungo ufite agaciro kari hagati ya miliyoni 300 na miliyoni 500 z'amafaranga y'u Rwanda. Ku mwanya wa 9 turasanga umuhanzi Danny Nanone, abenshi bamumenye ku ndirimbo nka Nasara yakoranye na Ariel Wizi, Kompamu ndetse n'izindi nyinshi. Uyu Danny Nanone yavutse ku itariki 28 Kanama mu mwaka w'1990. Mu mwaka wa 2009 rero yaje kwitabira irushanwa rya Primus Guma Guma Superstar. Sibwo gusa yaryitabiriye kandi dore ko yagize n'amahirwe yo kwitabira irushanwa inshuro zigera kuri 2. Danny Nanone akaba abarirwa umutungo ufite agaciro kasaga miliyari 1,500 y'amafaranga y'u Rwanda kugeza kuri miliyari 2,500. Ku mwanya wa 8 turasanga uwo bita Element L cyangwa se Mugisha Fred Robinson, abenshi bamumenye nk'umuproducer ndetse akaba n'umuhanzi. Ariko ikindi kintu wamenya kuri Element L ni uko ari umwana wavutse ari imfura mu muryango w'abana 4, akaba yaravukiye mu karere ka Karongi mu ntara y'Iburengerazuba. Element yavutse ku itariki 26 Nyakanga mu mwaka wa 2000, kugeza kuri ubu afite imyaka 26 y'amavuko. Ikindi wamenya kuri Element rero, ishuri rye rya segonderi yaryigiye aho bita ku Kibuye. Element akaba abarirwa umutungo wasaga miliyari 2 kugera kuri miliyari 2,500 z'amafaranga y'u Rwanda. Ku mwanya wa 7 turasanga umuhanzi witwa Tom Close. Uyu Tom Close kandi akaba ari n'umudogiteri ndetse akaba ari ukuriye ikigo cy'igihugu gishinzwe gutanga amaraso mu Rwanda. Tom Close uvuze ko utamuzi abantu benshi babifata nk'ibinyoma, kuko mu myaka yashize Tom Close ari mu bahanzi bari bayoboye umuziki nyarwanda. Ikindi kandi wamenya kuri Tom Close ni uko ari we muhanzi watwaye igihembo cya mbere cya Primus Guma Guma Superstar ku nshuro ye ya mbere cyangwa se season 1. Tom Close yavutse ku itariki 28 Kanama mu mwaka wa 1986, kugeza kuri ubu akaba afite imyaka 39 y'amavuko. Uyu Thomas Muyombo rero amashuri ye ya primaire akaba yarize mu gihugu cy'abaturanyi aricyo cya Uganda. Tom Close kugeza kuri ubu akaba abarirwa agaciro kangana na miliyari 1,200 z'amafaranga y'u Rwanda kugeza kuri miliyari 1,400. Wa 5 turasanga uwo bita Butera Knowless cyangwa se ukamwita Jean d'Arc Ingabire. Bari we muhanzikazi waciye agahigo ko gutwara igihembo cya Primus Guma Guma Superstar, aho yagitwaye mu mwaka wa 2009. Butera Knowless kandi akaba yaravukiye mu karere ka Ruhango
mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda. Akaba yaravutse ku itariki ya mbere Kanama mu mwaka w'1990. Ubu kugeza kuri ubu afite imyaka 36. Amashuri abanza yayize ku kigo cyitwa Escaf Primary School, naho amashuri yisumbuye yayize ku kigo bita Aparude Secondary School. Butera Knowless akaba abarirwa umutungo wa miliyari 3 kugeza kuri miliyari 3,300 z'amafaranga y'u Rwanda. Ubu tugeranye kuri uyu mwanya ndagushimira cyane ngusaba gukanda subscribe utegereza abandi 5 bari imbere tugiye kukugezaho muri aka kanya. Ku mwanya wa 5 turasanga uwo bita Israel Mbonyi. Uyu akaba ari umuhanzi wa gospel wamenyekanye cyane ku ndirimbo nka Nina Siri ndetse n'izindi nyinshi. Israel Mbonyi akaba ariwe muhanzi wa mbere mu Rwanda ufite abamukurikirana benshi ku rubuga rwa YouTube, aho afite abamukurikira barenga miliyoni 2, ibyo dukunda kwita 2M subscribers. Israel Mbonyi akaba yaravutse ku itariki 20 Gicurasi mu mwaka w'1992, akaba afite imyaka 33 y'amavuko. Israel Mbonyi kugeza kuri ubu abarirwa umutungo ufite agaciro kari hagati ya miliyari 3 na miliyari 4 z'amafaranga y'u Rwanda. Ku mwanya wa 4 turasanga uwo bita King James. Amazina y'ababyeyi bamwita Ruhumuriza James. Akaba yaravutse ku itariki ya mbere z'ukwa mbere mu 1990. Uyu akaba agejeje imyaka 36 y'amavuko. King James yamenyekanye mu kuririmba indirimbo z'urukundo ndetse n'isanamitima. Akaba yarinjiye mu muziki mu mwaka wa 2006. Ariko King James iyo ageze nyuma y'uruganda rw'umuziki ahinduka mu businessman. Akaba yaravukiye muri CHK, abenshi murahazi ni ibitaro biri i Kanombe. Amashuri abanza yayize kuri Ecole APR Rugunga, ndetse mu mwaka wa 2013 nibwo yagiye kwiga kaminuza muri kaminuza ya Mount Kenya. Ikindi wamenya ku mitungo ya King James ni uko King James afite iduka ryitwa Mango Supermarket, akaba afite n'uruganda rukora ifu y'ibigori cyangwa se kawunga rwitwa Ihaho. King James akaba yarize ibijyanye na journalism and mass communication, ubwo ibyo ni ibijyanye n'ubunyamakuru. King James ikindi akaba afite inzu y'amagorofa 2 mu karere ka Kamonyi, aho ni mu ntara y'Amajyepfo mu nkengero z'umujyi wa Kigali. King James kugeza kuri ubu abarirwa umutungo ufite agaciro ka miliyari 6 kugeza kuri miliyari 6,500 z'amafaranga y'u Rwanda. Ku mwanya wa 3 turasanga uwo bita Mugisha Benjamin, The Ben cyangwa se ayandi yose waba umuziho nka Tiger ndetse n'ibindi. Uyu wamwita uko ushaka, gusa icyo nakubwira cyo ni uko The Ben yavutse ku itariki 9 z'ukwezi kwa mbere mu mwaka w'1987, akavukira mu mujyi wa Kampala muri Uganda. The Ben akaba yarakuriye mu buzima bubi cyane, ariko akaba yarakoze uko ashoboye kugira ngo arere barumuna be ndetse anabashakira uko babaho kandi nawe agira icyo yigezaho. Kugeza kuri ubu abarirwa umutungo uri hagati ya miliyari 6 na miliyari 7 z'amafaranga y'u Rwanda. Mwanya wa 2 urasanga bita Ngabo Medali cyangwa se Meddy. Abenshi bamumenye ku ndirimbo zigiye zitandukanye nka Slowly ndetse n'izindi nyinshi. Meddy akaba ari we muhanzi wa mbere uyoboye hano mu Rwanda kuba afite indirimbo yarebwe cyane ku rubuga rwa YouTube. Afite indirimbo yitwa Slowly imaze kurebwa n'abarenga miliyoni 130. Kandi ku rubuga rwa YouTube akaba afite abamukurikira barenga miliyoni 1,700. Ikindi kintu wamumenyaho ni uko yavutse ku itariki 7 z'ukwezi kwa munani mu 1989. Akaba afite imyaka 36 y'amavuko. Akaba yaravukiye mu gihugu cy'u Burundi mu ntara ya Bujumbura. Mu mwaka wa 2020 nibwo Ngabo Medali yaporopoje umukunzi we Mimi Meitra. Kugeza kuri ubu bakaba bari kuba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri leta ya Texas. Meddy akaba abarirwa umutungo uri hagati ya miliyari 6,400 kugeza kuri miliyari 7 z'amafaranga y'u Rwanda. Turimo gusatira umusozo, ndagira ngo mbabaze ikibazo kimwe. Ese ku mwanya wa mbere urumva hari nde? Shyira igisubizo cyawe muri comment, kandi ntibagirwe gukora subscribe, like, unasharing iyi video abandi bantu bayikeneye. Mwanya wa mbere turasanga uwo bita Itayewacu Bruce cyangwa se Bruce Melody. Bruce Melody akaba ari umwana wavukiye mu ntara ya Kigali mu karere ka Nyarugenge. Akaba yaravutse ku itariki ya 3 Werurwe mu 1992. Kugeza kuri ubu akaba abarirwa imyaka 34 y'amavuko. Bruce Melody akaba ariwe muhanzi wa nyuma watwaye igihembo cya Primus Guma Guma Superstar mbere y'uko ifunga mu mwaka wa 2011, ubwo yari season ya 8. Ikindi wamumenyaho ni uko ariwe washinze label yitwa Igitangaza Music, kandi Bruce Melody akaba ari brand ambassador wa BK Arena. Ikindi wamumenyaho ni uko ubu ngubu ari kubarizwa muri label yitwa 155 AM iyobowe n'uwo bita Coach Gael.
Bruce Melody akaba afite umufasha we witwa Umuhoza Catherine, bakaba bafitanye abana babiri kugeza kuri ubu ngubu. Amashuri abanza yayize kuri Camp Kanombe Primary School ndetse amashuri yisumbuye akaba yarize mu kigo cy'abayisilamu. Kugeza kuri ubu Bruce Melody abarirwa umutungo uri hagati ya miliyari 7 na miliyoni 500 na miliyari 9 z'amafaranga y'u Rwanda. Iki kiganiro hari icyo kigufashije rero ndagusaba gukanda subscribe kugira ngo utazajya ucikwa n'ibindi bimeze nk'uko. Iyi ni Panda Media, murakoze cyane.